Assalamu alaikum dostlar. Qanday turasыздар? Men sizlarga hozir abdan qiziq narsa ko'rsataman. Bu Arlanda shahrida. Mo'yni qarag'ilach, teskarisidan bo'lib qolibdir. Atayin shumduq shedevr jasab qo'yishibdir. Uyni yerdan olib turib, teskarisidan kirshasi bilan ildiy qaratib qo'yib qo'yganda ekan. Mana mo'l yerda palmalarning bit bor teskari qarab turadi. Üstünde yer. Şunday kızık eken. Bugün akırkı gün жүрөбүz бұл жақта Arlanda'da. Hazır жолға шығып атабыз. Abdan kızık. Bir жолу көрдүм эле интернеттенчи, бирок биринчи жолу жанына келип атабыз. Үйдүн жанынан тартайын, абдан кызык көрүнүп калат экен, тескери болуп. Асманды карасак, пальмалар салаңдап турат. Фонарьдын баары салаңдап турат. Анан стенанын бүт баарында жаракка кеткенсип жасап коюшуптур. Жазуусу дагы тескери болуп турат. Bu yoqdan giriş etken, hazır da biz de girip görüyoruz içine. Sırtın bir sıra tartı alalı. O kaptalından qanday görünet boldu eкен. Kaptalına bargan hareket bulup göreyim dostlar. An üçün mol жерден жолдон өтүшүбүз керек. Бүгүн погода абдан сонун. Мына капталын көрүңүздөр. Kaptalı dağı teskerisinden var. Teyakta stolba da teskerisinden turat. Palmalar, çöptür, terizlerin var teskerisinden. Daha bir yol jakыныраак көрсөтөйүн sizlerge. Yer üstünde, taşların var üstünde, terizlerin var teskeri. Abdan sonun yerlerdi görüp aldık. Salmışka robottu görüp alıp jırgıp atat. Karаңыздарчы, robot. Arkasından qaraganda kızık görünüp kalat eкен. Ildi жақта bir kızıl zdания турат, ошонун üstüne келип эле тескерисинен чоң здания түшүп калгандай экен. Флоридада эс алуу абдан жакшы өттү, үйдү көздөй жолго чыктык. Бирок бул Флоридага 4-5 күн жарабайт экен. Флоридага келгенге жараша бұл жаққа bir 10 çaktı, bir 2 cuma'ga geç gerek eкен. Turn right onto the I-4 East ramp, then turn right onto the I-4 East ramp. Ол жерде дагы парк бар окшойт, водяной. Суу паркы бар экен. Ол жерде дирижабель учуп баратат. Дирижабель деп коебу. Бир топ эле катуу скорость менен кетет экен. İçine kança kişi vadat boldu eкен, bir 30-40 kişi vadat koyayım. Ekskursiya kılıp жүрөт.
Орландо шаарынын жанынан өтүп баратабыз. Кирели десек убакыт такыр жок болуп атат. Жанынан суктанып коюп өтүп кетели. Чейз банктын илтеген зданиясы турат. Жолдор абдан сонун экен. Бул Орландо шаарынын тегерегинде дагы мекендештер абдан көбөйүп кеттир да. Өткөндө 75 үй бүлө кезигип Кыргызстандын желегин көтөрдүк деп айтачу. Орландонун ичин кыдырыш үчүн эле 1 күн керек да, эртеден кечке. 2 күн керек. Көрүп атасың сен бул жакта кара. Дирижабилде дагы эле көрүп атасың, Салмышка.